Divni ljudi, evo dobri rakija, živjeli! Evo, sada nekih 70-80 litara, nekih smo 7 deci izvezli prve rakije za prozore. To je metio, to nije dobro. Idemo dalje. Na brsnjaka kolač od brskve i rustilji za našeg vrijednog tatu. I evo, kazan je top, nigdje ne pušta. Zalijepili smo sa tijestom i gore i samo klubno. Tako da super, ovo smo malo bila duže prije stara, da ne puši okolo. Ovo nam već 6. kazan, sve prvu rakiju stavljamo ovdje, tu potreći, onda glasen, prepeći neki
60 stepeni, negdje na vležavanje i poslije destilana voda i pravimo sve nekih 52 stepena. Idemo na srce rakije, ovo je jabuka. Vidjet ćemo kako će. Znači, na 60 odvajam, ostalo ide za pranje prozora. Kasnije ima Ima kruška, i šljiva. Kruška. I opet jabuka. I može opet jabuka uspjeva nakon. Ali je ovo bitno da nigdje ne curi. Prvi put pečemo s ovim kazanom. Mukli od okolnog djeda Vlade, od njegovoga sine. Gorana, tako da pozdravljamo Djekiće, njihov kazan. Nek dođe, probaju. I ovdje znači odvajam nekih 7,5 deca prve metil alkohola, pošto je ovo nekih 75-80 litara, to se ostavlja za prozore, onda poslije hvatamo prvu prepreku pa idemo na drugu. Sva voda se čuva, hladi i sljedeći 5 kazana imamo opet besplatnu vodu. Da nema bacati vode, ali tako. Imamo tu nekih 1000 litara i tamo ćemo za sljedeću, za krušku imamo džaba vodu. Da se ne prosipa. Ovo je sad super, neki kazan i pol moramo hvatiti. Tako da. Ide. Baca. Super. Ček. Okay. I evo, završeno je ovih prvih 6 kazana, za nekih 10 dana je kruška. Voda se čuva na sljedeću turu, tako nećemo prositi sada vodu. Imamo nekih 27 litara, koje ćemo poslije 30 sedmice važih decilova napasti 32 stepena, pa 27 je nekih 56 stepeni. Idemo na srce rake, čekamo da se hladi, čistimo i to je to. Je super i nasa. Nasa. Asi.